أزول دقوالي ديبوين أسكين بس جماعة وسلوين لاجياس كان مس ولد عليها دير يستولت يوم يقارن تسخن تندب خضار يخدم ونعمس محمد دايت غربيين كل سجماعة غافل 10 ألا ماذا 11 يناد 4 لاجياس كيف كان ميساج يناد كان ميساج كينيا إيم يورارن أكل الصطاف أزكى إلا قد تربحهم ولاش الهضرات قلت تكينيا أزيد نسى إلا قنا ربح ولاش ولا شمسنا ديال سي لو ميساج أو جوا سي الميساج أو ستاف et c'est mon message personnel en tant que président, c'est le message de la DG des sports. Ou là, tous les jours à l'entraînement, tous les jours à l'entraînement, à l'entraînement, on est à l'écoute, c'est un problème, on intervient, on réagit. C'est tout ça. Donc aujourd'hui, match contre cela, je pense que ça c'est une évidence absolue. Le chef هو الفلاسيات والشيخ الهضر فلاس ما يديني الشيخ contre خمسة à domicile, شد راسي ناسي إلا كان رباعي c'est ça. Je pense que les supporters c'est ce qu'ils attendent. Le Saladin frère l'arbitre la VAR السلام j'espère qu'il y a خاطر الخماسين لكن هو تنحل parce que de تيكوال صوتنا في الخفاف des fois ونصفرح en tout cas on a porté acquis de droit on a appelé les responsables du foot que ce soit la Ligue que ce soit la FAF pour dire l'arbitre قاعد يروح لنا ذاك يزوجوا إلا قاعد يخمم الخماس لكن هو تنحل les gens qui sont désignés au niveau de la FAF إلا قاعدوا عنا يزوجوا أخذ من الخماس لكن هو تنحل وزميلنا أخذنا كنا impossible